mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndi khoribwa a tshi kha ḓivha madekwana vhuḓi kha Belren News u tevhela news kulikota reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou vhadzisela mafhungo oṱhe o ṱoḓodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Chavani khathihi na Thulamela. Ri thoma ngo lavhelesa tsengo ya ramsika ḓivhiyo vhukuma fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Muhumbulelwa vha Bishop Vho Roxley Maseve vha ḓo dovha hafhu ḓivhonadza phanḓa khothe khulwane Thohoyandou ine i khou dzula fhaḽa vhuponi Waterval hu si kale. Ri tshi lavhelesa tsengo iyi ndi ine muhumbulelwa Vho Roxley Maseve vha miṅwaha ya 45 vha khou vhozwa mulandu wa u tshipa ṅwana wavho wa musidzana a si wa malofhani wa miṅwaha ya 17. Vho Maseve zwa zwino vha nnḓa nga biḽioni u lingana zwigidi zwa 2 wa dzi rannda. Zwi tshi ya zwo ralo, ri tshi lavhelesa mulandu uyo ndi une wo vha wo bviswa kha miṅwe milandu ya mitevhe ya khothe. Zwa zwino mulandu uyo ndi une wo no vhuyedzedziwa. Ri tshi lavhelesa tsengo iyi ndi ine yo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa ina Shundunthule uno ṅwaha. Zwinzhi malugana na uri mulandu wo tshimbila nga nḓilaḓe kha ri pfhe musi vha Democratic Alliance vho ṱowa Marimboroni Marole vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Ndi Vho Marole Rembuluwani Selma vhane vha bva kha ḽihoro ḽa Democratic Alliance. Sa Democratic Alliance Vhembe ri khou ṱanganedza u fhiriselwa phanḓa ha khesi ya vho dokotela vha Bishop Vho Maseve Roxley Fatuani lune vha khou aledziwa upfhi vho ṱangana vho eḓela tshihulwane na ṅwana wavho a si wa malofhani. Zwino iyo case ya yo dzhena nga dzi 19 dza onono ṅwedzi wa January. Zwino yo postponelwa dzi 4 dza Shundunthule ṅwaha wonono wa 2026. Riṋe ri khou tenda ri khou zwi ṱanganedza ri tshi khou dovha hafhu ra ḓifulufhedzisa uri heyi case ri ḓo i sala murahu u vhuya u swika i tshi tou fhela. Muhashi na vhathetshelesi ri khou livhuwa. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa muhumbulelo wa tshinene wa miṅwaha ya 29 o fariwa malugana na mulandu wa u vhulaha na miṅwe milandu mivhili ya u lingedza u vhulaha. Hu khou fara upfhi nga mugivhela wa ḽa 11 Fulwi 2025 mupondiwa wa tshifumakadzini wa miṅwaha ya 26 khathihi na khaladzi yawe vha miṅwaha ya 49 wa vha tshi khou vhuya thabironi ya vhusiku vhaḽa vhuponi ha Thengwe musi vha tshi ḓo ṱangana na nḓou i tshi zwala. Khamusi ri tshi nga lavhelesa zwo teaho musi vha tshi khou ṋamela kwantama vha tshi khou ya hune vha dzula hone u mbo ḓi bvelela muhumbulelo wa munna a sa ḓivheyo. Afho ndi hune a tshi thuntsha mupondiwa kha phanḓa. Zwi tshi hezwo ralo muhumbulelwa wa munna wa miṅwaha ya 29 o isa phanḓa na u thuntsha o livhisa kha khaladzi yawe we a vha o no dzula nga ngomu thekisini. Ri tshi lavhelesa mureili wa iyo thekisi wa miṅwaha ya 55 o kona u bva khathihi na u shavha. Zwi tshi hezwo ralo musi vha tshipholisa vha tshi isa phanḓa no ita tsedzuluso zwi khou sumbedza muhumbulelwa a tshi dovha hafhu vha na miṅwe milandu mivhili ine a khou vhoswa yone. Muhumbulelwa u khou lavhelwa u ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Mutale nga musumbulowo wa ḽa 2 Luhuhi 2026. Zwinzhi kha ri pfhe musi muambeli wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo Vho Colonel Malisela Ledwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. The suspect was ultimately arrested at his hideout in Vhembe under Vuwani policing area on Thursday 29th January 2026. Upon further investigation, the suspect was also positively linked with 2 more cases of robbery with firearm committed last year in 2025 February in Vuwani policing area, as well as theft of motor vehicle in Thohoyandou. The suspect is expected to appear before Mutale Magistrate Court on Monday 2nd February 2026. Ndi hono gumanyisa kulikota reports kha ri dovha hafhu ri ṱangana tshifhinga tshi ḓaho wa thiri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach.
zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva ka 500 u swika ka 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.